danas u podcastu broj 7. Bog Ivanu, Bog Davoru. Majice su u nagradnoj igri dobili Kajetano i Spok. Kajetano mi se javio, Spok neka mi se javi na forumu sa podacima. I ništa, idemo krenuti odmah sa temama. Prva tema je utakmica s Dinamom, igra na prošli petak. Nismo ju mogli vidjeti jer je bila zatvorenog karaktera. Osijek je igrao opet sa trojicom odozada. Znači imali smo Ivušića na golu. Trojice odozada su bili Majstorović, Škorić i Lončar. Na bokovima Silva i Talis. U sredini Žaper i Laslo. Na krilima Grezda i Bočkaj i naprijed Marić. I onda je takva ekipa igrala 70 minuta i gubila 1-0. I onda u zadnjih 20 minuta su ušli Grgić, Ćosić, Guti, Jugović, Endokit, Špoljarić, Mance i Mbakogu. I oni su uspjeli u tih 20 minuta odigrati 1-1 s Dinamom. Bilo je 2-1 na kraju. Jer imate vi nešto za iskomentirati rezultat? Čuli smo da je Osijek kao i nije igrao loše, ali opet iz prvog udarca smo dobili gol, recimo. Vidi, ne možemo puno komentirati utakmicu koja je stvarno nema ni pisani neki pretjerani traga, a kamoli video, tako da teško je to prokomentirati. Ali što se tiče same utakmice i protivnika, drago mi je da je to uopće organizirano, da se na neki način odradi ta ozbiljnija priprema za kup. Da. Možda su to tako i vjerojatno, jer su to tako namjerno odradili da možda neke naše karte satri od Rijeke, ali kažem, ne možemo puno nešto prokomentirati, ali u svim tim nekim granicama mogućnosti koje imamo zbog korone i svega, drago mi je da se bar uspjela organizirati utakmica, da nešto odigramo, da vidimo na čemu smo. Uh-huh. To je stručni stožer. Da vidi na čemu smo. Davore. Dobro je, smiješno je, pa nema veze, pa i oni... Smiješno je, a dobro, šta sad, mislim, ne znam šta da kažem. Utakmicu ne znam šta da kažem kad je nisam vidio, niti mogu vidjeti, niti ništa. Sve što znam u utakmici je što sam pročitao na službenoj stranici gdje ispada da su mi čak i dominirali, u što baš, moguće je, mislim. Ne kažem da nije, a šta smo mi to sad skrivali, ne znam. Vidjet ću. To je ono zato ne znam, Rijeka, ne znamo ni mi, čuj, možda ima nešto. Evo, ja se nadam da ima, kao navijači što hoću pobjedu kako god, eto, nadam se da ćemo ih s nečim iznenaditi. Ali evo recimo priča kruži, a vidjeli smo i po sastavu da je Lončar onako dosta dobar, dosta napreduje i da djeluje dobro na terenu, tako da evo, igrao je nekakav prvi sastav, tako da je to nešto što možemo očekivati, to je nekakva zanimljivost. Da, pa meni je recimo Lončar najveći dobitak ove polusezone, onog što smo mi igrali. Ja ga nisam uopće doživljavao da će on biti neki igrač za prvu ekipu, on se pokazao stvarno ok. Ali vidjet ćemo to sad kako će to izgledati. Ali dobro, poslije ćemo se vratiti na još utakmicu. Još sam da kažemo da je Rijeka igrala isto pripremnu sa Istrom 2 puta po 60 minuta, oni su ih razbili 5-1, ali to opet isto ništa ne znači. Pa Istra je poluraspadna. Mislim, dobro znamo i za Rijeku da se raspadna. Nama su svi poluraspadnuti, ali da. Ajmo mi na prvu temu, veliku temu, analize igrača Žaper, znači Mihael Žaper. Sad, izašla je jedna dosta velika analiza na Football Bloody Hellu, gdje su baš napisali o Žaperu nešto slično kao što nas trojica mislimo, malo smo pričali prije ovog snimanja, ali evo prvo ću reći da po Instatu je Žaper negdje u sredini našeg sastava, ima 253 boda za sad, jedan manje od Bočkaja. Druga stvar, to je već sad idemo u analizu, znači Žaper, ono što on radi kao zadnji veznik gdje najčešće igra, pokriva moguće kontranapade sa 2 središnja braniča, ali o tomu rijetko doprinosi napadačkim akcijama. On prosječno ima 36 pokušaja dodavanja kada igra kao zadnji vezni, a kada igra bliže golu ima 48 prosječno pokušaja dodavanja. Onda imamo jednu stvar, kad se 3 veznjaka zarotiraju pozicije, na primjer Laci, Pilj i onda on dolazi u neku napadačku poziciju u utakmici.
čak i kad je na protivničkoj polovini njegov postotak točnih dodavanja je visokih 88%. Znači dosta visoko. Ukupno ima 77% točnih dodavanja, a pazite ovo, ima 10 od 10 kad idu lopte prema naprijed za suigrače u 16-tercu. Pridružuje se napadu u drugom valu, najčešće prijeti sa ruba 16-terca, mislim da je tak par golova već zabio, ima 3,5 udaraca po utakmici, od kojih 0,65 udaraca po utakmici, nema ni jedan kad ne igra toliko blizu golu, od kojih 70% ide u okvir. Loša stvar kod njega je da gubi 61% defenzivnih duela. Dobra stvar opet je sječe 5 lopti po utakmici. Sad, sve to zajedno pokazuje da on ima napadački potencijal, ali trenutno kao taj DM, neki defensive midfielder ili zadnji vezni, on je prilično limitiran i trebao bi igrati više prema naprijed. Time bi dosta dobili od njegovih protrčavanja, dugačkih lopti i također udaraca, ima dosta dobar šut. U Football Manageru ga isto tako stavljaju kao centralnog veznog, kao advanced playmakera. I ono što je zanimljivo, ima potential ability 4,5 zvijezdice od 5. Znači, to je dobro, da, za menadžer. Da. Znači, jako mladi igrač, naš igrač, Osječanin, trenutno u sastavu, baš na onak jednom centralnom mjestu. Mogu reći meni jedan od omiljenih igrača, ovako, i mislim da će se jako puno još razviti. Ajmo, Frnja. A vidi, meni je on osobno dosta drago, onako igrač po svemu i otkako se pojavio kod nas u klubu, i stvarno se vidi taj neki talent, je li njegov neki potencijal za nešto više. I točno je taj Bloody Hell, je li taj njihov članak o njemu, to što si ti rekao isto, znači točno ga opisuje onako kako ga i mi vidimo na terenu. Sad ta uloga njegova, koja je problematična, ajmo reći, defanzivnog veznoga, svi mi imamo osjećaj da bi on zbog te neke svoje vizije i iz njegovih tog njegovog nogometnog znanja, da bi on bio puno bolji kad bi bio nešto više napred na terenu. Ali dobro, možemo to gledati s druge strane gdje on dosta često, znači radi nekakve rotacije sa nekim od ove dvojice ispred njega u veznom redu, i što je ona njegova prednost, gdje on u svojoj viziji igre, gdje on vidi igru unaprijed dosta dobro, otkriva se u toj samoj rotaciji dosta dobro između igrača i omogućava si na taj način nekakvu asistenciju, pa onda on da može biti lakše asistent ili da otkrije još prostora unutar same igre. Kažem, eto, svakako kod njega mi se sviđa ta vizija igre, pregled same igre, kako on to vidi, kako zna poslati nekakvu dubinsku loptu prema napadačima i to sve. Znači, to je definitivno što on ima. Znači, ima tu neku tehniku i to stvarno igrač vrlo zahvalan i stvarno vjerujem kako će još napredati. Sad, s druge strane, taj nekakav minus što si ti spomenio kroz tu analizu tog Bloody Hella je taj defanzivni, što kažeš, dio nema baš dobar neki omjer sa protivnica. U to ovdje, dobro, on dosta toga, mladi igrač, ali dosta on to i anticipira, kako bi rekao, pa onda više radi na prostorskoj obrani nego što radi igrač na igrača. Kontakt, da. A s obzirom na cjelokupno njegovo poimanje nogometa, da se vidi da on to kuži, dosta on dobro pokriva i na taj segment. Eto, ja bih volio kad bi on još napredovao. Mislim, to za jednog igrača na takvoj poziciji u igri, mislim da mu je još potrebnija ta doza agresivnosti i taj kontakt sa protivničkim igračima čvršći, da je malo mi onako još mu to nedostaje, da bi bio puno više nego što je. Jeli? Evo, jer recimo zanimljivo je da je on prije jesenskog dijela na Transfermarktu vrijedio 500.000 eura, sad već pred kraj negdje u prosincu
je porastao na 1 milijun eura. Za jednog mladog igrača koji je zapravo tek nedavno počeo igrati, ako ne računamo onu prvu utakmicu, kad ga je Zekić uveo, gdje je zabio i gol na svom debitu. U Zaprešiću, je li tako? Da. Tako da, kažem, a ima i ova zanimljiva priča, pošto on iz DGO-a, braća Vasilj su ga vodili, ne znam, valjda na Zimko, pa ga je Zekić na Zimku zamijetio, pa je rekao da on obavezno se mora pojaviti u klubu, da je stvarno dečko talentiran. Tako da, eto, i to je zanimljiva priča. A to sve Grga i Rade su ga naučili neke detalje, valjda. Dobro. Davore? Ja o njemu zanimljivo s koju znam, a to je bilo čak i pitanje na kvizu. Aha. Znači, jedini igrač HNL-a koji je zabio gol po utakmici. Jedno vrijeme, da, jer ima jedno. Skoro 2 godine. Da. Znači, on je odigrao ono kod Zekića, onda nije igrao koliko, dosta dugo. Da. I onda opet počeo igrati, onda u toj drugoj utakmici opet zabio gol, tako je imao 2-2, jel? Da. Ja mislim da je 3 čak imao, ali nisam siguran. A to sad ne znam. Nije bitno, ali uglavnom tipa više od godinu dana je on bio jedini igrač sa golom po utakmici. Ali dobro, sad iz razgovora s vama, ja njega možda baš ne vidim tako ga vi vidite, ja ga vidim, a Talijani to zovu režista. Aha. Znači to je nešto, hajmo reći što je Pirlo igrao, samo je Pirlo malo zastarjeli, ajmo reći igrač koji isto nije toliko igrao u obranu, ali recimo sad u Italiji ima jedan novi koji isto zovu novi Pirlo, ali koji je fizički puno žešći, to je Tonali. I on mene recimo strašno podsjeća na njega, ali on naravno ima još nekih faktora na kojima mora poraditi, to je prvenstveno mišićna masa. Znači on super čita igru, super se pozicionira, sve to stoji, a duele gubi, pa možda ne zato što on se boji ili nešto, nego on je jednostavno prelagan. Znači premekan, to on mora jako raditi na toj masi i mislim da bi mi mogli dobiti baš tog zadnjeg veznog koji nije razbijač, nego je, ajmo reći, takav neki deep playmaker duboki. Što se vidi da on ima znači jako dobro dugačku loptu, onak bi igrao onako nekog povučenog, odnosno napadačkog veznog, on nema gdje odigrava duge lopte, ajmo reći. Ali tako da te neke, možda njegove osobine bi puno bolje iskoristili kad bi on dobio malo na masi, na čvrstini, a mislim da i to ide isto malo sa godinama, ne može to preko noći. Tako da i ja njega tako vidim i mislim da bi tako imalo najviše koristi od njega. Ok, njemu je zamjena trenutno Jugović. Šta ako Jugovića dobijemo, onog starog Jugovića, jel onda može Žaper na neku drugu poziciju? Opet ne možemo micati Lacija iz ekipe, jedino ako imamo trojicu pa da je neko pored Lacija u sredini. Pa vidi, ako Jugović se vrati onako kako bi mi svi željeli, znači da bude na svojem nekom 100%, pa onda ja mislim da on nije taj koji će izbaciti Žapera, on će prije izbaciti Pilja ili nekoga, dobro neće Lasla, ali on bi upunio tu dvojku ispred Žapera, po meni. Ja mislim da definitivno Žaper ne smije nikud van prvih 11. Da. I čak ne s tog mjesta. A vidi, stvarno je on igrač kojemu, vidi, on raste iz utakmicu do utakmicu, to je vidljivo svima nama, znači on je svaku utakmicu sve bolji i ne pamtimo mi, barem evo ja, ne pamtim niti pretjeran njegov kiks, nešto drastično da se dogodilo, a stvarno primijetim taj određeni napredak iz utakmice u utakmicu i on je dečko koji ima potencijala, mlad je, može se razvijati, tako da mislim da ne bi nikako smjeli ispasti iz ekipe, iz prve ekipe. Da. A znaš šta je još zanimljivo, bilo ona situacija kad je sad nekako je to bilo na jesen ili početkom godine, kad su zazivali iz Dinama kako će uzeti Šutala i njega, kao mlade, perspektivne Osječane, znači on bi spao u taj neki rang po meni čak i sa Šutalom po nekom talentu. Da, svakako.
Ok, nisam ja mislio da on ispadne iz ekipe, nego da li bi mu to otvorilo mjesto, možda da ima neko drugo mjesto unutar prvih 11. Ali da, vidit ćemo sad kako će to sve izgledat. Šta su smislili sad sa ovim nastavkom. Ajmo mi na sljedeću temu. Sljedeća tema je redizajn grba. Nešto se šuška o tome, znači Sombat je u onom podcastu kod Marijana Palića nešto napomenuo da bi Osijek trebao dobiti novi vizualni identitet. Sad, šta bi tu bilo? Da li bi se rekao isto tako da grb treba biti takav da ga svako može znati, barem opisati, ako ne nacrtati. Jer je Osijekov grb trenutno teško i za opisati. Sad, ne znam, ako imamo grb na bijelo-plavoj stranici, onaj prvi gdje je najjednostavniji most. Ja mislim da Osijek bez mosta to je nemoguće. Znači, meni su dvije stvari kod Osijekovog grba. Prvo je oblik grba. Znači, ne može biti okrugli grb Osijeka, nego mora biti pravi grb. Druga stvar je da mora biti most unutra. I još jedna stvar, mora biti bijelo-plavo i ne moramo imati različite plave boje kao što sad imamo u grbu. Neku tamno plavu Drave i gore neba, neku svjetlo plavu, to je možda nepotrebno. Ove sve stvari koje su iznad mosta mogu nestati. Što se mene tiče i može pisati NK Osijek. Bilo kako dodavanje drugih detalja koje trenutno ne postoje, neke kockice ili nogometnu loptu ili tako šta, ništa. Znači, ako idu na jednostavnost, kažem, neko ostave oblik i neko ostave most, može pisati NK Osijek. Može recimo grb biti bijelo-plavi, ono popola ili ne znam, u štraftama, nemam pojma. Nek se bavi onaj ko će se baviti s time, ali kažem, to bi bilo tako. I još jedna stvar, ne bih htio da nas to dočeka na Pampasu, pa da onaj kome se to ne sviđa, da mu se neke stvari zgade na Pampasu. Jer jako su navijači vezani uz klubska obilježja i svako mijenjanjem, barem jednom dijelu populacije, to može biti loše. Tako da mislim da bi to trebalo napraviti barem mjesec dana prije Pampasa ili ovu sezonu prije Pampasa ili tak nešto. Ili barem najaviti kako će to izgledati da se ljudi polako pripreme. Ne znam, recite mi šta vi mislite. Ajmo u grbu. Davor, ajde. Pa ja mislim da će ta izmjena biti minimalna. Da će se zapravo samo na pojednostavljenje postojećega. To su znači izbacivanje ovih bespotrebnih obruba oko svih tih elemenata koji imamo. Znači naš grb, vanjski rub ima 3 obruba, znači prebacit će ga to je problem kod tiskanja, kod svega, kad ti smanjuješ taj grb vektorski, pa kad ga povećava, to je zašivanje, da ne govorim kak je to problem. Znači mislim da će ići čisto u tom smjeru, čak ni ova promjena boja koju si ti spominjao, ne vjerujem da će zaživjeti, možda će tu staviti malo moderniji font, NK Osijek i to je to, i kako se zove, ne, ja iskreno ne vjerujem da će to biti nekakva drastična promjena, nikakve kockice, nikakve ne znam, što ti kažeš, možda bijelo-plave, ne. Mislim, ovo je prepoznatljiv grb i to se neće dirati. Ono što Juventus napravio, to je nešto sasvim drugo i mislim da to mi tu ni slučajno se ne bi trebali voditi tom politikom. Pa mislim, znam za par klubova koji su onak pojednostavnili grbove, baš na taj način, mislim čak Atletico Madrid, oni su isto izbacili sam hrpu tih obruba i dobili maltene isti grb, a 5 put jednostavnije za napraviti. Recimo City je išao malo možda u drugom smjeru, ali dobro, nebitno. Uglavnom, pojednostaviti na takav način, mislim da će to biti ok. Što se tiče vizualnog identiteta, tu će se, mislim, nešto, znači oni pričaju da nešto spremaju, sad mene najviše zanima taj novi sponzor za dresove, da li će to biti ili neće biti. Da li, znači mi sad od Nike imamo neku generički odabir dresa i naljepe naše reklame i grb i to je to. Sad ako će biti taj tu, kako se zove, Turul, onda tu imaš ti mogućnost, znači da ne znam, onako u rubu dresa dolje onako neprimjetno stoji recimo grb grada ili znači imaš hrpu mogućnosti za customizaciju, po čemu će opet biti poznatljivo. Ja se sjećam dan danas onih dresova Patrikovi su bili, koji su imali
šaru u grbu, znači ti to ne vidiš dok ne uzmeš dres u ruke, znači utisnut grb osjeka u same dresove. Tako da, to ćemo isto vidjeti, mislim, ja bi rađe da Nike ostane Nike, ono ipak prepoznatljiva firma, a čuli smo, eto sad mi i klubovi u Mađarskoj, tako da, s jedne strane dobivaš, s jedne strane gubiš, pa, eto. Dobro, sad taj Turul ili to ćemo vidjeti, ne znam, mislim, meni ja sam gledao dizajne tog Turula, to je ono, nije da mi se sviđaju njihovi dresovi, ali možda bi, kada bi postali naši dobavljači sportske opreme, možda bi napravili nešto što bi me iznenadilo, ali po ovom što sad vidim ne sviđa mi se, a sad, i meni ovaj generički, znači što sam kažeš ti Davore, Nike, meni je čak okej, ono, nisam primijetio da ga puno klubova ima tako, bez obzira na boje, ali nema ih, nema neki u Nizozemskoj, ali ne mogu se naći koji, znam da je bila slika, isti dres, potpuno isti dres. Moguće čak da je drugoligaš, ali ne znam, baš ću probati. Pa dobro čuj, okej, ali dobro, valjda zbog tih boja i način rasporeda, je li kako? Ne, meni je super dres, ja recimo, kako su došli novi sad s tim horizontalnim prugama, meni to najljepši dres. Da, ime isto. I to ne bi apsolutno odirao, mislim to sad može imati neke modifikacije tipa možda tanje, te šare i to sve, ali ni slučajno vraćanje recimo na ono potpuno bijeli, ne znam, s plavim rukama. Da, ma ne, dobro, da. To svakako, a sad što se grba tiče, to sam htio isto... Vidi, oni su već napravili tu nekakvu modernizaciju, znači gdje su promijenili font slova. Da. No, ja ne vidim, ja sad gledam, imam oba grba ispred sebe, znači taj stariji i noviji. Pa drastična je promjena i izgleda dosta ljepše, recimo. Sad ne znam u kojem smjeru bi oni išli sa tim. Ako bi išli na tu neku šemu Juventusa, to mi se definitivno ne sviđa, meni osobno. Sad ne znam kako oni gledaju na to, da li oni ciljaju na nekakve buduće navijače, na neku opću prepoznatljivost. Ja to sad, kažem, nisam nekakav taj dizajner, niti pratim neke navike i običaje ljudi po tim stvarima, ali ne znam, meni je naš grb ovakav kakav je trenutno s tim. Meni je baš lijep, eto, možda takav neka minimalne te promjene gdje, što vi spominjete, znači sa tim micanjem tih obruba i tako, ti nekih stvari, možda bi bio tako efektniji poput ovoga što je Davo rekao za Atletico. To bi mi bilo možda i okej, a sad za nešto više ne znam, tek bi mogao suditi možda kad bi vidio, jer jednostavno uopće nemam ideju kako bi oni nešto promijenili i šta bi oni napravili. Da. Možda kad bi vidjeli nekakvi osnovni nacrt, mislim, nije loša situacija da oni odaberu 1, 2, 3 neka osnovna redizajna i da to pokažu navijačima prije samog odabira, da navijači kažu, čujte, ne znam, sviđa mi se, ne sviđa mi se i te stvari. Sam da ne daju na Facebook na glas. Nego daju, ne znam, na stadion, to se slažem, to na Facebook ima milion ljudi svakako. Oni koji imaju 70% i više utakmica, njihov glas vredi 5 bodova, oni koji imaju manje, njihov glas vredi 2 boda, oni koji imaju godišnju 1 bod, a ne idu na utakmice, oni koji nemaju, ne vrijedi glas. Da. Ma vidi, ljudi koji su do sad radili dizajn, mislim da su dobro radili i nastavit će i dalje, tako da ja imam povjerenja u njih, mislim da neće to se to reći, mislim da im treba vjerovati. Onaj bus sa onim sve katigom, mislim to je brutalno recimo izgleda, tako da treba nešto pustiti struci i vjerovati da će to odraditi kako spada. Imali smo, ja sad ne sjećam, to bilo na forumu ili sam negdje na Facebooku isto naletio, nije bitno. Uglavnom kao usporedbe buseva od prvoligaša, jeli. Naš je uvjerljivo najljepši. Da. Znači uvjerljivo s tim. Ma naši to odlično rade. Aj još jednu stvar vezanu uz redizajn, dresovi. Recimo, iduća sezona je zadnja sezona u Gradskom vrtu. Meni bi bila fora da tu zadnju sezonu u Gradskom vrtu obilježimo sa 3. dresom, recimo da možemo čak igrati kod kuće u njemu, nek bude siva boja betona Gradskog vrta, može imati onaki pukotine neke, znaš, nešto tako, čisto ono, idemo sa Gradskog vrta, ajmo ga obilježiti. I onda će ljudi kupovati to, znaš, samo da imaju taj dres. To ja kupio odmah, recimo, meni je to super ideja, taka nekakva. Znaš, ne znam šta bi drugo simboliziralo Gradski vrt nego baš taj beton. Znači, recimo, tamno sivi čak može biti.
kao ova zapadna tribina velika. Čak se može nešto istilizirati, onako ga stavi, znaš, ukoso, ne znam, moglo bi se svašta napraviti. Ajmo na idemo na sljedeću temu. Recimo, sam prije što dodam na sebe, meni se jedan detalj jako sviđa. Vidim ja sada dosta to klubova fura onak iza vodostraga, ispod ovratnika. Da. Većina fura zastave kao država koji igraju. A kod nas stoji nepokoreni grad sa onim... Meni to brutalno. To ne bi micao nikako. Da, to je dobra stvar. To se neko lijepo sjetio, stvarno je. To je odlična stvar. Detalj, ali dobar detalj. Mislim, ne vidiš ga ovak na prvu, nek te kad kupiš dres ga vidiš, ali odlična stvar. Ali na to se i dobijaju neki neutralni navijači, kad oni vide to iz blizine, pa kad vide da tu ima neke veće priče od samog sad kluba i dresa i boja, onda se tu dobije. Tu će sad biti super nekakav fan shop u kojem ćeš to moći vidjeti svi kuteva, a ne ovo što u Feriviju stajalo 2 mjeseca u izlogu i to je bilo to, poslije moraš kopat po polici da vidiš kak izgleda dres. Da. Ajmo na veliku temu sljedeću, to je razbijanje mitova. Sad tu imamo 2 mita vezana za 99. 2 mita koja pa ja ne znam kak vi, ali meni je to kao šaka u stomak. Svaki put kad se to opet ponovi, opet priča. Ajmo prvo krenuti sa prvom, kronološki šta je bilo. Prvo, svi znamo 99. Rijeka na Kantridi, pun stadion, igra s Osijekom, treba pobijediti Osijeka. Ali pustit ću Davora, neka on to ispriča, ali neka nam kaže isto tako što je bilo 2 tjedna prije, kad je Rijeka bila u Osijeku, koliki je bio rezultat. Točnije 17 dana. 17 dobro. Znači, ovako sad. Znači, to je sad jedan mit koji je, znači, upornim ponavljanjem postala tako je to velika istina i koja se svakog 26.5. svake godine se to povlači po medijima i mislim da se možemo svi složiti da je teško da je bilo koje prvenstvo čisto što se tiče upliva sa viših instanci, ali ono što mene smeta kao vjerojatno svakog navijača Osijeka je što je tu sad Osijek ispod kolateralna žrtva možda tih nekih spletki gdje to ispada kao da smo mi recimo najbolje profitirali od toga, što ajmo reći nije istina, ali dobro. Uglavnom, znači, kad neko gubi, onda mu je svako drugi kriv. To je česta pojava. Tako da, ta Rijeka je, znači, nakon 4. kola lige za prvaka imala 5 bodova fore ispred odnosno Croatia onda. Znači, 5 bodova fore. I to, znači, to kolo je igrala onu utakmicu s Hajdukom 3-3, što je bila puna preokreta, jel? Znači, da su tu pobjedili, otišli bi na 7 bodova fore. Jel? I sad šta se dogodilo? U zadnjih 6 kola Rijeka ima samo 2 pobjede. I to je bila pobjeda protiv Dragovoljca u gostima, predzadnje kolo i predzadnje kolo ona isto famozna protiv Hajduka na Poljudu, gdje kao cijeli Poljud skandirao Rijeci, Rijeka, A taj isti Osijek koji je sad njima trn u oku ih je pobjedio 5-2, znači 17 dana prije toliko, znači 5 kola prije, kako se igralo dvokružno. Hat-trick znači, Borimira Perkovića. Da, 5 razmontirali smo ih, znači totalno smo ih razbili, da. Su oni nama te sezone ležali i kad god da okreneš, mislim, mi smo s njima uglavnom izlazili na kraj te sezone. Sad, došla je ta utakmica, jel? Znači, razlog zašto Rijeka nije prvak je zato što su se oni usrali. Da. Znači, oni su igrali ko pičke, doslovno. Ja sad moram psovati, ali ne postoji drugi način kako ću ja to pisati. Znači, ta utakmica bilo prenosu su bilo onak 2 utakmice kombinirano, ali pošto je ono u Zagrebu nije bila tak zanimljiva, znači tipa 90% bila prijenosa utakmica sa Kantride. I sad imamo taj prvi mit, znači da je Osijek igrao sa 150% snage. Znači to je totalna neistina. Znači Osijek je jedva igrao, znači oni su se vukli po terenu.
Bubalo je valjda prvi put u životu podigao loptu kod šuta, znači ono slučajno zabio Eurogol. Možete vidjeti reakciju kod penala za Rijeku, znači koji je izmišljen, ali do tog ću poslije doći. Znači niko od naših, sam se Ergović čudio što svirao penal, nikog ništa ne boli. Znači ekipa koja je motivirana da ne pobjedi bi skakala na koja će dobiti kao neke novce velike. Tako je, da. Znači između ostalog i sad cijeli sažetak tog spada u tih zadnjih 3 minute kada je dignuto to zaleđe koje zapravo ja sad nisam ni siguran jel dan danas potvrđeno da li je bilo ili nije bilo, ali ajmo reći da nije bilo, odnosno nije bilo za nekih, koliko su izračunali na kraju, 27 cm. Znači 27 cm, šta je to? Znači to je onako smiješna stvar. Ono što je najveći problem je ta što se na snimci vidi kada Krečak diže zastavicu, to je jako rano. Znači on je digao zastavicu za nešto što zapravo nije bilo zaleđa, ono poslije odigravanja je, kad je ovaj samo skrenuo glavom, to je bilo zapravo zaleđa, ali on je već držao zastavicu gore, ali dobro, to nije Osijeku problem, to je problem Rijeke. I sad, koliko se takih ofsajda dogodi tijekom cijelog prvenstva, ovdje je zapravo samo problem što taki ofsajd je sviran u zadnjih 5 minuta prvenstva. I sad, eto, oni nisu uspjeli pobijediti i sad je Osijek odjednom, eto, igrao i za nagradu dobio kup. Osijek, znači, doslovno su se vukli po terenu. Znači, i svi se hvataju sad na to zaleđe, a niko recimo se ne hvata na penal kakav je Rijeka dobila. Da. Znači, taj penal, znači, to je smiješno. Znači, Rijekini igrači su krenuli loptu izvoditi prema korneru. Znači, u toj situaciji. Oni su krenuli već prema korneru, a ono sudac stoji nešto klima glavom i pokazuje, to je penal. Ima jedna snimka na YouTube-u gdje se, mislim da je Vela komentirao i on se čudi ili Ćosić, ne znam ko je, mislim da je čak, Balog je tu tekmu komentirao, da. Kaže on, znači on sad čeka isto komentira, evo sad ćemo pogledat korner i ono se kamera vrati, ne, penal je sviran, znači svi su iznenađeni, što dovoljno govori kakav je to bio penal. Tako da eto, znači najveći problem bio, eto, Osijek koji se kao jako borio, što to uopće nije bila, znači, istina. Šta je tu bilo uključeno što se tiče nekih viših instanci? Također Osijek i kolo prije pokradeno Dinama u Gradskom vrtu, znači gdje je igrao 23. minute s igrače manje i Dinamo pobjeđuje golom 85. minute pobjeđuje 1-0. Rijeka u to vrijeme dobiva Hajduk i zadržava ono kakvu takvu kontrolu nad svojim prvenstvom. Eto, tako da li je tu nešto bilo, znači, ono, cijeli problem stane u tih 20 nešto centimetara, koje je jako teško zapravo vidjeti, cijela drama i mene najviše zapravo smeta što se tu sad tako nešto pljuje po Osijeku, a uopće nema nekog razloga. Mislim, sada je bilo 1-0 za Rijeku, znači, ajmo sad hipotetski, znači da je bilo 1-0 za Rijeku, u 89. minuti Osijek zabija takav gol kakav je zabila Rijeka i ponište gol, je li ovaj maho zastavicu. Jer bi neko danas se sjećao da je poništen čist gol. Znači, mislim onak, ajmo biti realni, ajmo biti licemjeri s njihove strane, znači tu nije ništa kao prvo Osijek kriv, kao drugo. Ma mislim, s jedne strane su oni razumljivi, oni su prvi put došli u situaciju da osvoje prvenstvo, mi još nismo došli ni do toga. Bio je pun stadion tamo, bili su nabrijani, mislili su da je to njihova godina, ali nije im Osijek kriv zato što nisu osvojili. Sami su si krivi. Oni sa svima moraju igrati, mislim. Pa tako je, da. Priča se da je postojala ta neka stimulacija, mislim, znači, koja nije nikad dokazana, ne može, znači, mene opet izašao naslov, Dinamo je tu utakmicu kupio. Nije, znači, utakmica se kupi tak da domaće igrače platiš da ne pobjede, znači ne kupuje se tak da drugi motiviraš, to je motivacija, to je nešto što je sad upitno da li je to etički ili nije, ali u svakom slučaju nije dozvoljeno. Ima hrpa primjera i u europskom nogometu gdje jednom klubu odgovara da se neki klub bori koji više nema nekih posebno za šta se boriti, jednostavno ih financijski motiviraju, a malo nama treba.
Znaš, sad problem što je tu taj Dinamo koji je zapravo puno štete napravio nogometu i eto, to je ispalo tak kak je ispalo. Ima sad i ta priča, sad su izvukli Vranješa kako su mu poslije utakmice, znači on nije ni znao da je on, kako se zove, motiviran. Znači, poslije utakmice, ali poznavajući Belju i Beširevića kako je što bilo zajebanti, ja ne bi bio 100% siguran da oni njega nisu uhvatili u rotor za jebanciju, kao evo sad ćemo mi dobiti pare što nismo izgubili, jel? Što isto ne bi bilo nemoguće, jel? Da. Tako da eto. Mene smeta recimo šutnja našeg kluba na sve te prozivke. To mislim da to već je vrijeme da se počne reagirati. Ja mislim da su zakasnili. Da su to trebali davno napraviti, sad je gotovo. I još jedna stvar, znači zašto nema te snimke Rijeka, Osijek, cijele utakmice, nigdje? Stvarno? Pa je li ima negdje? Ne znam, nisam vidio. Ja sam našao neku... I sažetaka i to. Ne sažetke, mislim... Ja sam jedva iskopao neku crno-bijela, znači ne znam, užasna kvaliteta snimke, nešto. Da. Gdje sam i taj penal Ergović što je kao napravio, ali... A to nema veze s penalom. Imaju sažeci, imaju čisti sažeci, ne znam, sa HRT-a ili... A to nema, nije jasno da tog nema, da to niko nije snimio. To ne može biti. A možda ima razlog? Da, možda ima razlog, jer bi im to uništilo mit, eto. A i to je isto. Kao i sad idemo sljedeće, što se svašta pričalo, a Davor ima VHS snimku na kojoj se sve lijepo vidi, jel? Da. Sam da ja još kažem vezano za Rijeku, znači da vidi, igrali su stvarno loše jedni i drugi po onom što se može vidjeti i na tim sažecima. Ali dobro. I sad da maknemo dvije, nisam čak siguran da li je zaleđa bilo ili ne mogu suditi taj kut kamere i to sve teško je. Ali ne vjerujem onim 3D prognozama, to može napraviti ko kako hoće, poslije kao. Ali hoću reći znači da dvije, ajmo reći pogreške, za jednu kažem da nisam siguran, ali dvije sudačke pogreške koje su, ajmo reći kao očite bile da se ponište, znači da nisu bile pogreške, da je sve bilo u reguli i ta utakmica bi završila 0-0. Opet ta Rijeka ne bi imala ništa. Tako da, sorry ljudi, niste baš na pravom temelju, ali opet u velikoj većini članaka tih kasnije što izađu, evo i sad ovih dana su baš obasipali s tim stvarima. Mislim, uvijek nekakav Osijek ispadne, ne znam, posran da prostiš. A ni krivi ni dužni. Da. Sad sam da se vratim na te članke i to sad što ispada koje iz paštete. Znači, sad ja još uvijek želim vjerovati da Kula nešto zna. Znači, za ovu utakmicu nema bolje motivacije. Znači, sada uletiš u slačionicu i pokazuješ, znači laptop pustiš na projektor na zid, pogledajte šta pišu vam, pogledajte šta vam govore. Ali jel to vi mislite da je to, jel to moguće da oni govore? Znači, nema bolje motivacije sad za ovaj kup, nego im preložite snimke kakva je masovna pjevačina po Osijeku i da ih motivira, da izađu na teren, da ih pojedu. Znači, doslovno da ih pojedu. Eto. Ajmo mi dalje, idemo sada na sljedeći mit koji meni još gori, još je više vezan uz Osijek, znači jedini naš trofej. Pripremio sam jedan video koji se zove Razbijanje mitova, kup 99. gdje imate sve situacije iz kup utakmice protiv Cibalije, pa pogledajmo to. Za udarac razrijeđena obrana Vinkovčana i da vidimo pao je i 11-terac. 11-terac, to je druga minuta susreta i još tamo karton za vratara Cibalije, Miralema Ibrahimovića. Žuti karton, vidjet ćemo to ponovo. Dosta uvjerljivo je to izgledalo i mislim da je tu bilo elemenata za 11-terac. Samo da vidimo, tu su se zaplele ruke vratara Cibalije, Miralema Ibrahimovića i Davora Lasića. 11.
igrač ovih kazni standardno Bakir Beširević i da vidimo sada Beširević ili Ibrahimović i brani, nema pogotka, brani Miralem Ibrahimović, junak plasmana Cibalije u finale kupa jer on je obranio skoki u Splitu u polufinalu, ključni 11-terac, evo ga ovdje sada u drugoj minuti skida 11-terac Miralem Ibrahimović Bakiru Bešireviću. Bunili su se naravno nogometaši Cibalije, ali vidjeli ste sada ova snimka je od... Beširević pa Bubalo. Bubalo prolazi. Još Bubalo. Pao je Bubalo, ali 2 11-terca u 9 minuta, to bi bilo malo previše. Gašpar, dobra lopta prema Ergoviću, da vidimo Ergovića, sada ima samo jednog igrača ispred sebe, prolazi Ergović i onda Ergović pada malo zakašnjelo, ipak dovoljno za prekršaj i za žuti karton, čini mi se da je to Ivan Ravlić. Udario ga je Ravlić po nozi, to ova slika lijepo pokazuje, ali... U živi zid, vjerojatno će to biti posao za Darka Rajića Sudara, iako je tamo i Bognar, ipak Rajić Sudar, ali pogodio je samo prvoga igrača do sebe. Prigovorio je tamo Rajić Sudar sucu Reni Sinovčiću jer je smatrao da je osjekao živi zid i ovi igrači oko živog zida da su bili preblizu, no nije uvažio njegovu primjedbu sudac i evo sada žuti karton, pa onda odmah i drugi žuti karton, crveni karton za Darka Rajića Sudara. Ne želim komentirati taj postupak Rene Sinovčića. Konstatirajmo evo da će Cibalija igrati s igračima. Dalje onim kako minute odmiču sve vrijednijim i sve zlatnijim pogodkom Jure Jurića. Da vidimo ovo izgleda vrlo opasno, sada je tamo srušen Dumitru Mitu, koga je oborio. Moraju se čuvati nogometaši Cibalije jer još trojica, četvorica imaju žute kartone i evo, to je bio, mislim, Ivan Ravlić koji je dobio drugi žuti, dakle crveni karton. Lake ruke Reno Sinovčić, nema što, iako ovdje se može malo toga prigovoriti. Ovo je bio prekršaj za žuti karton, jer je nadirao Dumitru Mitu prema vratima, srušio ga je Ivan Ravlić. Evo, pogledajte i sami, Mitu je prošao, srušio ga je, udario po nozi Ivan Ravlić, već je imao jedan žuti karton, to je drugi žuti, dakle crveni karton i Cibalija ostaje sa 9 igrača. 4 minute još napora za živce i Osječana, pogotovo Vinkovčana. Ako
će se suci držati one nadoknade. Evo još jedne spuštene lopte prema Ergoviću, ali Radoslav Gusić opet na pravom mjestu. Pritišće klupa Vinkovčana, pritišću i gledatelji, svi traže kraj. Još jedna svijeća tamo pred Ibrahimovića, promašio Ibrahimović i gol! Gol, 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 gol! 93. minuta, izjednačili su Osječani. Dumitru Mitu, jedina pogreška je to bila vratara Miralema Ibrahimovića, otišao je daleko od svoga gola, ostavio vrata prazna i Mitu ubacuje u prazan gol. Sada se stvari potpuno mijenjaju jer sada će se igrati produžeci. Ako naravno ovo nije finale, ali finale Lige prvaka pa ne bude još nekog pogotka. A u tim produžecima opet sve ide na stranu Osječana koji će u njih ući s 2 igrača više. Evo pogledajte i sami izašao je Ibrahimović tu u ovu gužvu, boksao loptu ali nije to učinio dobro i Dumitru Mitu izjednačava na 1-1. Sad je pregolema tuga tamo na istočnoj tribini. Ništa, pogledali smo video. Ono što ste mogli vidjeti u videu, prva stvar, penal za Osijek. Čisti penal odmah na početku utakmice. Nakon penala ste vidjeli kako je Cibalijini igrači s obje noge stoje, barem dvojica s obje noge stoje u 16-tercu i trče u 16-terac. Lopta se odbija Bakiru nakon što je golman obranio i jedan od tih igrača smeta Bakiru i Bakir zbog tog nije zabio gol iz odbijanca. Penal nije ponovljen. Da je to bio VAR ili da je i po tadašnjim pravilima na nogometne igre, to je trebalo biti ponovljeno. Nije ponovljeno. Nakon toga, 7 minuta nakon toga Osijek ima penal kad je Bubalo napravio budale sa strane, ulazi prema 16-tercu, na crti ga ruše. Ovaj nije svirao ni prekršaj, a ne da je svirao penal. A Željko Vela kaže u snimci kao komentator, pa bilo bi previše u prvih 10 minuta 2 penala. Pa kakva je to izjava? I Vela od početka je navio za Cibaliju. Nakon toga imamo žute kartone, od ovaj što je dobio žuti pa crveni je ok. Ravlić, to je sve čisto, apsolutno čisto. Čak onaj drugi je mogu biti odmah crveni. Rajić Sudar je prigovorio, dobio je žuti, nije stao sa prigovaranjem pa je dobio crveni. To je nešto što se ne daje u finalu kupa. I to možemo reći da je bilo jedina stvar koja je onako granična, za koju možemo reći da ne bi se vjerojatno sudilo, ali da je utakmica cijela išla na Osijekovu stranu, da je nešto veliko svirano, nema šanse. Najveća stvar je što imaju Vinkovčani koji su gostovali na HTV-u ili ih zovu na nacionalne medije, pa kažu da se igralo dok Osijek ne pobjedi ili da dok ne zabije gol, dok ne zabije gol ili da se igrala Sučeva nadoknada u vrijeme kad nije postojala. Što nije istina, što snimka pokazuje. Mi smo stavili, znači ja sam stavio sažetak, pa sam stavio, ili si ti Davore poslije stavio cijelu snimku, je li tako? Ja sam stavio sažetak, imam isto cijelu snimku kod kuće. Stavili smo sve na YouTube, jer na YouTube-u se jako lijepo može vidjeti. Nemamo šta skrivati. Iste utakmice. Na kraju krajeva bili smo na toj utakmici. I ta utakmica je jedna najveća radost za nas koji smo bili tamo. I oni nam to kvare već 20 godina. Znači, nemamo ništa protiv Cibalije. Nek uđu u prvu ligu. Oni su tu naši susjedi. Svaka čast. Ali Osijek nema veze s time što su oni izgubili taj kup. Taj kup je osvojen na čisti način. Mi smo zabili gol u 92.59 je pisalo na semaforu ko je kriv Miralemu Ibrahimoviću što je išao izletat na 16-terac. Do lopta padne Mitu na glavu i Mitu zabije gol što je najveći gol Osijeka u povijesti. Isto tako niko o tome ne govori zato što kao imaju nešto se veže uvijek uz taj kup, a ne treba se ništa vezati uz taj kup. Eto, ništa, ja sam dosta pričao. Evo, Frnja. Jako mnogo živcira ova strana. Ne, vidi, to je tema bolna svima nama. Mislim, to što oni rade, mislim, baš mitomanija. Pa da.
Mislim, ja njih razumijem, oni su u Ja datom ih trenutku, razumijem, a još da. uvijek su bili žalosni, ljuti, ovo ono. Ok, dobili su i 2 crvena, znaš, to odmah izgleda na prvu sumnjivo, ali kad pogledaš realno ove snimke, hvala Bogu, pa ih imamo. Pa možemo reći, ljudi, da li ste vi normalni, šta vi pričate? A da ne spominjem dozu agresivnosti koju su Cibali igrači imali, znači ono mesarski nastup. Da. Tako da, meni ne čude 2 crvena, sad dobro, ok, ovaj dobio zbog prigovora, ali mislim to je onako, tako da mi je super drago da to sve postoji, da možemo, ali šta oni svake godine iznova i to nekoliko puta, pa internet ratnici i to, ali zanimljivo je, znači nije sad da se više Cibali ni navijači nego drugi. koriste tim, nego svi to govore. Znači to je taka istina postala, a zapravo je jedna ogromna laž. Ali pazi, sad i naša djeca to mogu doći i dođu s time da smo mi kao prvi trofej ukrali. Užas. Znaš, eto zato pogledajte na YouTube-u pa vidite. Poprilično se nasekiramo. Pa da. Dosta. Davor, šta ti kažeš? Znači, tu jedina Osijekova krivica je taj što nije zabio penal, a sad smo i vidjeli da je trebao biti ponovljen, inače bi dobili 5 komada, jel? I to Bakir koji nikad nije promašio penal i onda promašio penal. Da? Tako je. Da. Sad, ima jedna zanimljiva stvar, a to je što se može vidjeti na govoru tijela igrača Cibalije. Znači, zašto su oni izgubili tu utakmicu? Znači, oni su izgorili. Da. Znači, oni su jednostavno, mislim, ok, jedno je motivacija, ali jedno je pretjerana, kako se zove, nabrijanost. Mm-hmm. I sad vi imate, znači, ja mislim da čak njihovih ultrasa bilo više nego nas, ali nebitno, znači oni se najviše čuju na videu, jer su oni imali takvu poziciju na tribini da se dobro čuju i izgleda kao da samo oni navijaju. I od samog početka su oni njih bodrili i šta se događa? Znači, to možete vidjeti, znači penal. Na toj snimci cijele utakmice, ne znam sad je se vidi u ovom tom misečku, znači penal koji je čist da ne može biti čišći. Da. I kad je sviran cijeli taj istok gdje su bili ultrasi, jebo vas Tuđman skandira i nakon toga Canjuga nešto isto. Znači, ne znam šta su točno vikali. Ne, ali isto, znači Canjugu spomenuli, jebo vas Tuđman, ovo ono. I ako pogledate, znači Bakir otpuca penal, ovi mu smetaju, ode preko gola i 3 igrača Cibalije idu nešto prisrat sucu, znači to se vili 2. Znači to se točno vidi na snimci kako oni znači on je svirao čist penal i on je promašio i oni sad imaju potrebu sucu ići nešto reći, to je nešto, znaš, ono u stilu, eto ti ima pravde, nije uopće bio penal koji je bio čist penal, znači to je isto ta stvar, te neko psihički pripremljen koji govori koliko su oni tu utakmicu psihološki dočekali na nož. Mm-hmm. I što onda kad se pogleda u globalu cijela utakmica, oni su mesarili. Oni su sa 2 crvena kartona su super prošli. Tako je, da. Znači to je to. I onda se dogodi, ne znam šta se dogodilo. Znači naravno kod faula na Bubalu niko ništa. To se ne spominje, to ne postoji. Čak su oni imali neki dokumentarac u kojem naravno da te situacije nisu stavili. Da. I sad ja razumijem da su oni ljuti, da su oni, znači najveći problem što su oni dobili gol u 93. minuti kad su već mislili da su osvojili, da smo mi to izjednačili u prvom poluvremenu, ne bi se oni toga više tako ne sjećali. Znači najveći problem je to što su oni bili tako blizu, a na kraju tako daleko i onda im je neko kriv. Znači neće oni sad pogledat kako su mesarili, kako je trebalo biti tu malo više crvenih nego što je bilo. I slične stvari i onda to mene smeta, jer to tako sa tim pričama koje su, eto, znate, kad nešto ponoviš dovoljno puta, neku laž postane istina i to su sad prihvatili svi i naši borci za poštenje u hrvatskom nogometu i taki koji su najglasniji, koji su oni njima jedni drugima se simpatični i eto, i to je sad mantra i šta god se spomene, mi smo ukrali kup. I nakon toga je nastao neki animozitet kojeg nije bilo između Osijeka i Cibale. Ja njih želim upravo, ja bih volio da su upravo, ja taj derbi baš drag bio. Ali pazi, ali mislim, ja njih nikad nisam doživljavao kao neke velike rivale, oni su nam susjedi, evo, tak ih doživljavam. A s druge strane,
Pa nikad prije i kad je bio Osijek i Dinamo Vinkovci, to je bio sportski rivalitet. Osijek i Cibali, ja mislim da Osijek Cibali barem jednom pustio kad je trebalo ostati u prvoj ligi u HNL-u. Evo, sjećam se jedne utakmice 0-0 gdje niko nije htio pucati na gol, a njima je trebalo. To se sjećam i ja, da. Pa, mi smo zviždali zato što smo vidjeli da je namješteno. Smo znali o čemu se radi, da. Tako da mislim, to njihovo pljuvanje po Osijeku je totalno nepotrebno, ali neće dobiti s naše strane to, jer to nije potrebno. Evo, barem neće s moje, ja mislim da ste i vi na toj strani. Mislim, želimo im sve najbolje, nek osvoje jednom taj kup, ali da Osijek ne bude u finalu i nek se vrate u prvu ligu i to je to. Crnja. Svakako mi je draže gledati utakmice protiv Cibalije nego protiv, ne znam, Lokomotive i Intera i Zaprešića, tako da eto. I još jedna stvar, to smo pričali u prijašnjim podcastima, onako, malo se veže uz to sve. Krivo vidi, ta Cibalija je tada bila pred ispadanjem. Znači oni su bili dosta loši u prvenstvu. Znači da su realno bili i puno lošija ekipa od nas. Ali pričali smo, kažem, u prijašnjim podcastima, mi kad krenemo i zabijemo gol i onda sve to nešto njonjavo, ok, ta utakmica je bila malo specifična, ali to se može primijeniti čak i na ovu utakmicu protiv Rijeke o kojoj smo pričali. Znači daj kreni, gazi cijelu utakmicu. Nema tu stajanja, popuštanja, ne znam. Znači moraš cijelo vrijeme, znači dok god traje utakmica od zvižduka do zvižduka biti na 1,000,000% i gruvat ako treba i 3-6-0 pobjedi. Ali, znaš, nema popuštanja prema nikim. Čisto da do ovakvih situacija ne bi dolazilo. Znači da je nešto upitno, ovako, tako, onako. Da, Osijek je trebao bolje igrati, to svakako. Ali mislim da je bio taj penal, ili da su svirali drugi penal, pa da je bio gol, da smo poveli 1-0, išla bi utakmica na drugu stranu. Mi smo opet psihološki u tu utakmicu ušli onako kao favoriti, jel? Da. I promašaj tog penala je zapravo nas poljuljao, jel? I to je onda trebalo dosta vremena da mi se oporavimo. Tako da, to je takav jedan splet okolnosti, znači sve u kombinaciji sa tom Rijekom par dana prije i sa tim finalom kupa, to je tak jedan splet okolnosti od kojih sam jedna stvar da se nije dogodila, ne bi se danas uopće pričalo, ko u avionskoj nesreći, kad imaš 7 stvari koje se dogodilo točno određenim redom, sam jedna da se ne dogodi, ništa se ne bi dogodilo. Ali dogodilo se baš tako i ne znam, sudarila se 2 aviona na pisti, 500 ljudi izginulo, tak i ovdje, ista priča. Znači, eto. To je to, ja mislim da smo iscrpili temu, rekli smo šta smo mislili. Dovoljno smo se rasekirali. Ma da, ovo što ste vidjeli, ovaj video će biti sam stavljen posebno na YouTube, pa možete ga i tako gledati. Ajmo dalje, imamo sljedeću temu, novosti sa Pampasa. Davore, šta ima novo na Pampasu? Pa eto, dobro, sad mi već teško brojati kosina, znaš, sad da su zaokružili, sa Benta se toliko ne vidi, pa onda moram vidjeti koju trenutno rade, pa pogledat sliku iz zraka, zadnju koju imamo, pa pobrat po stupovima na koje smo to kosine, ali mislim da je 34. Aha. Prostorije na istoku se zidaju. Kanižlićeva se počela raditi, tamo se raskrčava, sad se već vidi koridor polako. Ima jedno drvo točno nasred tamo koje za sad nisu dirali, baš me zanima će ga sačuvati ili neće, znam ko će se buniti da ga ne uspije sačuvati. Da. Može ga relocirati ako ga mogu sa korijenjem iščupati. Da. Možda ga ostave između 2 ceste, pošto su napravili u projektu da ima kao zeleni otok. Možda, da. Ko zna. Ali mislim, nebitno, ne znam kako će to izvesti, samo to raskrižje. Pogotovo taj dio cesta onako upada dolje dosta. Da. To će biti jedan pad i ne znam, vidjet ćemo kako će to riješiti. Morat ćemo ručnu čovječe dizati. A ne, taj pad mi je zanimljiv, znaš šta? Čekaj, nemaš onaj hill assist? Imam. Kako Boška ima auto hold? Da. Ali nije on znao da ima auto hold. Pa očigledno nije znao. No dobro, ta strmina mi je zanimljiva, to je bila ta spika odmah na forumu kao joj kak je to strmo. A zapravo to nije ništa. A znamo je toliko sve ravno da nam je brutalna strmina, sanjkanje već, sve imamo. Čovječ, uplasiš se kad ideš sa autom pa ono dolje. Nenormalno. Strma je već kad silaziš s Benta prema toj strmoj ulici. To zapravo
Onak se zaletiš malo bolje biciklom, neraš ni pedalirat. Znaš kako smo mi Osječani uplašeni tih strmina, visina. Kad idemo gore na parkingu u Porta Novu, već je ono na lila. Ja ne idem tamo, pa to nije normalno. Moja žena neće, njoj se zavrti u glavi. To je Meni gušti, ja tamo popalim po gasu, ali njoj nije baš. Ja sam išao sa familijom biciklima, nisam bio od 9. mjeseca prošle godine kod Pampasa. Ja kad sam tamo došao, ono, ko kad su, ne znam, stari Osječani pred Novu katedralu došli tam 1900. Stvarno, ono, veliko, ima šta vidit. Eto, ne znam, ja sam se, ono, ruka mi se krenila krstiti iako nisam vjernik, ali stvarno... A odakle makovi? Pa rekao sam ti, makovi simboliziraju crvene dresove u kojima ćemo osvojiti kup. Ali, znači, ja imam slike tog dijela prije nek što se bilo, ono, prije nek što kad su počeli tek rušiti. Znači, to je čista trava bila. Kako što sad ti makovi? A sam taj dio koji je ograđen iza ograde. Kako je to sad tam dospjelo? A to ti dođe s tom novom zemljom, pa te klice. Da. Aha. To je zbog nove zemlje. Su oni naneli, pitaj Boga odakle je zemlja i to sve. I mak voli tako rijeđu zemlju, znaš to. Ali nisam siguran da je tam nanosivana zemlja. Tamo je samo... Pa je, skroz do ograde. Izravnavano je malo, je. Tamo su samo čistile zemlju, ali nisu nanosili novu. Ali vidjelo se, pogledaj možda starije snimke, onako iz zraka. Skroz do sada tog mjesta gdje je ograda su gurali. Jesu, ali nisu nanosili novu, to ti kažem. Znači oni su prvo kad su povadili panjeve, onda su onaj sloj gornji i to su napravili jednu hrpu koja znam da jedno vrijeme meni smetala za slikanje, on sam slikao s istog mjesta, onda je to bila hrpa iz koje je naraslo raslinje i zaklanjalo mi pogled. I onda su tu hrpu koju su navezli od tamo su samo raširili, razbucali. Kak je ovo? To tako. A ptice, pčele... Ko zna, da. Sljedeća stvar, stadion Sepsija se pojavio na onom Stadium Database na web stranici. Sad taj stadion Sepsija za 8600 ljudi, isto grad Mađari, ono u sred Rumunjske, gdje imaju većinu. I onda smo gledali te slike. Aj recite mi šta kažete na stadion Sepsija. Mislim, i naše mogu taki ispasti. Pa, hvala Bogu nije mi se. Ja ne znam šta je to. Ajde iznutra još ok, ali izvana... A ne ono da makneš taj dio tog prilaza sa tim nekim dvorcima, šta ja znam. Ja ne znam šta je super, to. Ali šta im je otralo, ja ne znam. Znaš šta, to je na foru ovoga od Puškaš akademije. Jeni. Pa da, ovo je zgodno. Da. Ali Zora, kad pogledaš tu Rumunjsku i to sve, pa vidi, uopće me neću, oni vole tako to. Pa da. Njima to vjerojatno super. Tako da je, pa dobro. Čudlo, da je to okay. Oni su sve tako nešto, sva neka arhitektura, ta starija, ono mađarsko-rumunjska, ta neka, to je sve u tom nekom stilu čudnom i grof Drakula, pa onda baš to. Se lože na te dvorce, šta ja znam. Dobro, naš će biti, hvala Bogu, lijep, izgledat će to na nešto. Biće lijep, modern i kako spada. Idemo sad odmah na sljedeću temu, malo iz tiska, ovaj put iz medija. S Marijanovog podcasta, znači Marijan Palić, Atomski marketing, je imao podcaste 5 komada, za sad su izašla 4 sa Alanom Nač-Sombatom, gdje nam je Alen svašta ispričao, puno odgovora na ona pitanja koje smo mi imali u podcastima. I ja mogu reći da je mene dosta zadovoljio sa svojim odgovorima, jer vidimo da ljudi rade. Ljudi rade dobro, misle na ono na što i mi ne mislimo, jer normalno njima je to posao. Prate strane klubove, prate strane, većinom strane konferencije, prate šta drugi rade, što je jako dobro. I sad ono što je on rekao, kaže da će pretplatnici kojih imamo preko 4000, da će dobiti maksimalnu pažnju, već sad se prati tko dolazi redovno. Znači oni imaju podatke o tome ko je bio na 10 utakmica, ko na 5, a ko na 1 ove sezone, bez obzira ko je pretplatnik, pa će se u buduće dobijati neki bonusi na osnovu toga, neke nagrade, bit će čestitke rođendana, cjenovno najpovoljnije će biti za one koji dolaze kontinuirano, bit će neki rast cijena pretplata, sad ne možemo reći da će biti 100%, možda ne svima, znači neki rast cijena pretplata, ali će biti više razreda, pa će se svako moći naći u tim razredima. Bit će fan shop pogodnosti, isto za pretplatnike. Ono što smo danas prvi put čuli u ovom zadnjem podcastu koji je bio 4. o Pampasu, Alen je rekao da ćemo imati dječju tribinu.
To je jako zanimljivo vidjeti sad gdje će to biti, hoće to biti negdje na, ne znam, jugoistoku, na sjeverozapadu, nemam pojma. Muzej će biti, za koje kažu da će biti dosta interaktivan, recimo, modern. Bit će ture po stadionu isto tako. Recite mi, jeste gledali? Pa poslušao sam, da. Uh-huh. Pa da, mislim, dojam sam dobio da oni stvarno razmišljaju o tom, čak sam dobio dojam da nas i oni gledaju. Ne, gledaju nas sigurno, jer ja sam im javio. Da, gledali su. Da. Ja mislim da dosta toga smo i mi spomenuli šta bi voljeli, šta bi htjeli da se prati, eto, ispada da zapravo sve oni to znaju. Da. Tako da s te strane super. Eto, za tu dječju tribinu ništa nisam znao do sad, tako da isto dobra fora, pretpostavljam tamo prema zapadu, na sjeveru, nekako mi je to najlogičnije. Sad je još jedan, mislim, ok, mi sad tu picadliramo, sad je još jedna stvar koja meni onak možda neće tu biti dobra, je to što se spominjalo, ta neka 2 reda luksuznih sjedala prvih. Da. Skroz okolo šta će to na istoku, ne znam. To se uvijek može promijeniti. Stavi na zapad 4 reda. To oni koji taki hoće, tak idu na zapad, ne idu na istok. I još njima bitno da se vide i da budu zajedno. Da. Brzo će oni to promijeniti, ako ne bude trebalo. Da. To je možda, pa da promijene sad odmah dok još to, da ne stavljaju te skupe stolice. Da, ne, onak šta ja znam, to mi, mislim, meni isto. Nije sad, ako će biti okej, nije to sad, ne znam, ni strašno, ali mislim da bilo bolje obrnuto da napravo. A bitno je da ovi zagriženi navijači, poput recimo nas, da budemo što bliže terenu, pa da malo lajemo na protivnike i odmah to... I bodrimo naše, jel tako? I najdalji red na Pampasu će biti bliži od najbližeg sada na istok. Da. Izračunato. A ne znam gdje će biti linija. Od prilike tu negdje će ti biti. A pošto će biti strmija tribina, imat ćeš dojam da si još bliže. Da, vjerojatno. Ali dobro, ja sam uvijek nekako u prvim redovima istoka, pa... Ja sam kod Čelavog suca, ja njemu vičem. Ja sam se s njim vrlo sprijateljio. Ne znam dobro, to je tvoj problem. Ja sam odmah išao tražiti, googlat kako se zove, ja ga zovem Nadimkom, on se meni okrene i sve. Imamo komunikaciju. Kažem ja njemu svašta, on to upije, pošalje znak, ok, shvatio sam i tako, ali dalje se ne ponaša tako. Što se tiče Pampasa, još što se tiče tih, to jest ne Pampasa, nego ove priče s Alenom, pa ne znam otkad mjere to, te dolaske na utakmicu. Pa pazi, ja mislim da oni to imaju... Vjerojatno otkad su ovi Minotauri... Kentauri na... brojaču. A dobro, Kentauri. Ja sam malo, ali nisu to oni venski čitači što su isto digli halabuku. Da. Čekaj, to je neko stvarno Pa ja ne mogu vjerati. Pa poštenjačine naše. Da. Ne znam, uglavnom dosta često sam prijašnjih sezona znao ući, sam pokažeš, niko to ne učitava, niko to ništa. Dobro, ove sezone više ne, ja ne znam. Ove sezone ne, otkad su ovo i džavli, ali i ove sezone se dogodi da nekom neće očitat, onda ide sa strane, pa onda čovjek pogleda, aha, u redu, pa ga pusti. Tako da nije se meni osobno dogodilo, ali i bilo je čak u nekoliko navrata da su zbog gužve samo otvore onu kapiju, uđeš, ni ne pitate niko ništa, ali dobro. I druga stvar, ta dječja tribina, to me zanima. Ne znam, pošto će biti dječja, će biti neke tete čuvalice ili nešto. Pa neće, šta imaš u Splitu? Oni imaju dječju tribinu tamo na... Šta im je to jug? Zanima, mislio sam uzeti kartu za to ako budu tete čuvalice. Da. Ne, nema ti tu tete čuvalice. Jedino čike čuvalice imaju. To me ne zanima. Da. Ajde, još jedna stvar. Skužio sam, zalijepit ću to na ovaj video pa ćete vidjeti kako izgleda. Grafika Gradski vrt, pazite ovo, izložba grafika u Poljskoj koja se zove Betonska čudovišta. I koji je stadion tamo bio? Pa Gradski vrt. Uglavnom jako lijepa grafika. Kaznionica. Da, onako sa zapada napravljeno, kao pogled sa zapada na zapadnu tribinu. Jedna jako lijepa grafika. Znači, izašli smo, na izložbi, šta da kažem. I ajmo sad na zadnju rubriku, inače imamo neku preporuku šta bi trebalo gledati, sad ne treba nikakva preporuka kad imamo lijepo najavu kupa. Ja ću
reći kao najavu kupa da imamo sad utakmice bez gledatelja. U Bundesligi u 18 utakmica bez gledatelja u prva 2 kola, u 18 utakmica samo 3 pobjede domaćina, 5 neriješenih i 10 pobjeda gostiju. Mi igramo u gostima na Rujevici, jel tako? I sad, mislio sam šta da kažem za početak, znači za ovu utakmicu s Rijekom. Reći ono što je Kempes rekao i se dosta s njim slažem. Kaže, naša najveća prednost i ono što su svi svjesni je da je naš rezultat debelo ispod onoga što ovaj kadar i ovi dečki mogu, a toga su igrači svjesni i zapravo što su nas svi već otpisali u toj utakmici, ali i općenito u borbi za drugo mjesto. Pravim sportašima i pravim nogometašima bi to bio dovoljan motiv da imaju krvave oči ne samo u utakmici u nedjelju, nego i u svakoj utakmici nakon nje. Zapravo kako god ispadne na kraju ovih mjesec i po 2, svi navijači i simpatizeri ovog kluba će biti načisto tko je, a tko više nije za ovaj klub. To ćemo dosta ćemo stvari naučiti isto, biti pametniji nakon kraja ove sezone. Na kraju, recimo Kempes kaže da smatra da je jako dobro što se dogodila ova stanka. Atmosfera je bila puno i previše loša u klubu prije stanke, zbog loših rezultata. I što ono što je bilo loše da je polufinale slijedilo nakon utakmice s Lokomotivom u kojem su oni mogli dobiti sve, a ništa ne izgubiti, a u kojoj smo mi mogli izgubiti sve, a malo toga dobiti. Jer ni tih 3 boda ne bi puno previše popravilo atmosferu prije kupa. Znači, nama je čak ta stanka, recimo, dobro došla. Zaključak, glave igrača su ohlađene i zagrijane za sve ono što će biti, što se tiče taktike, formacije i čega sve ne, imajući na umu što mi možemo, a što mogu oni, može se reći samo jedno, u jednostavnosti se krije genijalnost. Sad, Kule, nadamo se da se u jednostavnosti krije genijalnost i da će napraviti nešto genijalno da prođemo u to finale. Ko će prvi? Ima jedna izreka, kaže najteže igrati jednostavno. Da. Složio bih se da stanka je dobro došla. Sad, da li je dobro došla, to ćemo vidjeti, ali uglavnom odmoć nam ne može. To je sigurno. Može nam sam pomoći i možemo ostati na istom. Tako da, to ćemo vidjeti. Što se tiče same utakmice, eto, već sam spomenuo onom dijelu o mitovima i Rijeci, znači oni su nam sami bacili na volej super motivaciju za tu utakmicu. Sad, da li ćemo mi to iskoristiti ili ne znam. Ali ja, znači, i da izgubimo, sam da ja vidim da su oni grizu na terenu, a ne onak mlitavo, mlako i šta ja znam, kao da je, ne znam, prijateljska utakmica 4 tjedna prije sezone. Znači, tako da, mislim, ne znam šta očekivati, kad nismo niš vidjeli, ne znam kakvom su oni stanju, ne znam kakvom smo mi stanju. Tu sad može biti ispast da, ne znam, par igrača koje nemamo ni u peti su sad u super formi, a neki koji su nam bili oslonac ne mogu hodati po terenu. Vidjet ćemo, kažem, nadam se prolasku i da će finale moći biti onda s gledateljima. Da. Ja osobno isto ta priča, nemam isto šta, nešto ne znam puno, ali navijački nadam se da ćemo izgaziti. Da ćemo ih pregaziti, ne znam, 7-0. Da. Može se sve preokrenuti u ovoj pauzi i vamo tamo. A s druge strane, super se bojim da mi to popušimo, ne znam, 2-1 i da to bude da ne budemo baš toliko loši, ali da budemo totalno njonjavi, pa to... Mislim, onda gotovo, onda stvarno ne znam više šta bi rekao o ovoj sezoni. Da. Svemu. Tako da, evo. Pa ne znam, onu zadnju utakmicu na Rujevici, izgubili smo 1-0, jel tako? Kada nije svirao penal, pa ništa, oni nama nisu mogli na toj utakmici. Oni su nam zabili, učačkali neki bezvezni gol. Ja ne mogu reći da se ja te Rijeke, ja se više bojim nas nego što se te Rijeke bojim. U tome je problem. To svakako, to je i ovo što si čitao, što je Kempes rekao, znači mi svi kao navijači smo definitivno svjesni da je naš igrački kadar daleko jači od Rijekina. Tako je, I dovoljno je jak da bez problema čak po meni bude drugi u prvenstvu, ali opet na drugu stranu, evo, cijela sezona do sada je pokazala da iz koje kakvih razloga to ne koristimo. Nije tako. Tako kako mi to vidimo. Ništa.
čekamo utakmicu i želimo sve najbolje i da se vidimo sljedeći put, da pričamo o tome s kim igramo u finalu kupa i da se pripremamo za finale kupa na sljedećem podcastu. S time se odjavljujemo za danas. Bog svima. Bog. Bog.